به پشتگیری فروکین هفپیمانی ناونەتەوی هێزن سووریا دموکراتیک دەرباسی دتاخێن ڕۆژهەلات و ڕۆژاوای باژارێ ڕقای دبن. ڕێڤەبەریە خۆسەر جوانên لەشکریانە چار بێدارێ زۆرێ دبن ئەنیên شەر لە ڕقایê û rejîma Esed hejda şabiya Sûrî li Hesekê ava dike. Bên çavkirina serkirdeyekî pedekese ji hêla asayîşan ve li Hesekê û li Hewlêrê şandeka enekeser gel Qonsulê Amerîkî dicive û Qonsul ji wan re tekez dike got kiryarên pêdê nayên qebûl kirin. Bultena Kurdî ji Orient News êvar baş û di destpêkê de û piştî ragihandina operasyona kontrolkirina bajarê Reqayê ji hêla odeya Xezeba Feratê ve du hêzên Sûriya Demokratîk ji di aliyan ve derbasî bajêr bûn. Lê gorî zaneyariyan şervanên Sûriya Demokratîk bê pêştevaniya firokên hevpeymaniya navnetewî du ji aliyê Rojava ve derbasî bajêr bûn pêşî got keleha Til Herqel kontrol kiribûn. Her wiha di encama şerekî dijwar de bi çekdarên Daişê re hêzên Sûriya Demokratîk hin xal li Rojavayê bajêr kontrol kirin. Di heman demê de şervan dema derbasî taxa meşlebiya li Rojhilatê bajêr bûn û beşeke mezin ji wê taxê piştî pevçûnên tund bi çekdarên rêxistina Daişê re kontrol kirin. Ji bilî got hejmareke nediyar ji çekdarên heman rêxistinê kuştî û birîndar ketin. Her li ser mijara êrişên hevpeymaniyê li Sûriyê hata zanîn got firokên wê hejmarek dever li bajarê Reqayê jî armanc kirin. Çalakvanan ji bajarê Reqayê diyar kirin got hevpeymaniyên navendeke hikûmî li bajêr topbaran kirin û bi sedema wêyekê navend bi temamî wêran bû. Heman çalakvanan gotin got navçeyek li nêzî mizgefta El Hesên bi mûşekan hata armanc kirin û di encamê de 12 sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Têzanîn rewşa mirovahî li Reqayê ji ber êrîşan pirî xirab e û çekdarên Daişê rê li hember derketina sivîlan ji bajêr qotkirine. Doh roja sêşemê danê êvarî de hêzên Sûriya Demokratîk yekemîn tax di nav hundirê bajarê Reqayê de yê ku paytexta Daeş tê naskirin kontrol kir. Piştî ku odeya Xezeba Feratê pêngava pêncemîn ji bo kontrolkirina Reqayê ragihand. Ji derekî leşkerî ji nav Hesedê ji Ara News re eşkere kir ku şervanên odeya Xezeba Feratê derbasî taxa El Mişleb bûn û ew jî yekemîn taxe nav bajarê Reqayê ji aliyê Rojhilat ve û diyar kir ku piştî ragihandina destpêka şerê mezin ji bo rizgarkirina bajarê Reqayê şervanên Hesedê saet 4 piştî nîvro de derbasî yekemîn tax di hundir wê Reqayê bûn ji aliyê Rojhilat ve. Heman jê derî dewam kir ku di saetên êvarî de Hesedê taxa El Mişleb li Rojhilatê bajêr kontrol kir bê ku encamên van pevçûnan bênazkirin. Her wiha got ku di saetên destpêkê ji êvarî şervanên Hesedê ji aliyê Rojavayê Reqayê jî dest bi şer kirin û piştî şerekî tund bi Daeş re şervanan dikarî bûn devera stratejîk ya ku bi navê Kela Hereqel tê naskirin rizgar bikin û di van pevçûnan de gelek çekdarên Daeş hatin kuştin bê ku hejmara wan bênazkirin. Têzanîn ku doh sêşemê Hamîd Talalsilo axêverê Hesedê di kongrekî rojnamevanî de eşkere kir ku demek nîşankirî tune ye ji bo bidawîkirina şerê Reqayê yê mezin. Lê gundewarên Reqa û Kobanê di zarokan ji ber mayînên rêxistina Daişê jiyana xwe ji dest dan û hejmarek jî birîndar bûn. Li gundê Caberiyê li gundewarê Reqayê Rojava zarokê bi nava Neda Mustafa Mihemed got temenê wê 2 salin ji ber teqîna mayînekê ji bermahiyên Daişê jiyana xwe ji dest da û di zarok jî birîndar bûn û ew rakirin nexweşxaneya Kobanê û rewşa wan ya tenduristî xirab e. Li gundewarê Kobanê jî hata zanîn got mayînek bi zarokê bi navê Hemûd Elberhogo got ji penaberên min bicêya teqiya û di encamê de wî zarokî di cih de jiyana xwe ji dest da. Bi destpêka operasyona kontrolkirina Reqayê hata ragihandin got rêveberiya Xweser bi sedan ciwanên leşkeriya neçar bê darê zorê kişandina aniyên şer li bajarê Reqayê. Tevî got bêtirawan bo rihiştina çekan baş nehatina rahînan kirin. Agahîn bêtir di vê raporê de. Tenê piştî demekê ji amadekirina operasyona bajarê Reqayê ji hêla hêzên Sûriya Demokratîk ve
bi sedan ciwanên gobolejgerkirina neçar hatibûn girtin xweleaniyên pêşî yên şer dîtin. Desteya beravaniya Xweser ya bi ser rêveberiya Xweser de ango rêveberiya PYD ve got enekesê wê binav dike û beriya ragihandina destpêka operasyona kontrolkirina bajarê Reqayê bi sedan ciwanên leşgeriya neçar ji herêmên Cizîrê û Kubanê birin eniyên şer yên li Reqayê da wan bi rengekî zindî û rûbirû tevî şerê rêxistina Daişê bikin. Li gorî hin ciwanên leşgeriya neçar got bêhtira wan ciwanên got bo eniyên şer hatine kişandin hîj çel û pênc rojên xwe yên rahînankirina çekan bi dawî nekiribûn. Di nav wan de hene got tenê hefteyekê bo navendên leşgeriya neçar hatine kişandin. Wan ciwanan wiha gotin got kişandina wan bo eniyên şer li dijî Daişê li Reqayê. Tê wateya got PYD dixwaze wan bike qurbanî ji Reqayê re. Got devereke îşê wan jê tune ye. Tevî got bi dehê caran rêveberiyê soz dabû wan got ew bo eniyên şer nayên kişandin lê sozên xwe têk birin. هاتا زانین گو هجمارک جیلن عرب لحرما جزیره میلیشک بناوی حشدا شعبی لحرمی آوا کرنا و آرمانجا سرکه جوی اوا دا الیکاریا هیزن رژیم دشار ویده لسوریه بکن. لهرما جزیره هر دمکی گروپ کلشکری یا رژیمی وکی میلیشیا الخنساوات یا گریدایی لیواء البعث یا هفالبندنوی تینا آوا کرن. لسر وی مجاری جیدرین خوجهی دیار کرن گو ایلین عرب ینوکی آلیگرین رژیم الهرم تناس کرن ملیشیا که بناوی حشد شعبی یا سوری آوا کرنه و گوتن گو هجمارک جسر کردن ایلاطی به پیشگیری رژیم و هزدا پاسداران یا ایرانی درگه تبلیبونی دناورفن و ملیشیا ده وکرنه و آرمانجا سرکه جوی اوه داهی زکلشکری نو لجزیره چببه همان جدران گوتن گو کسایت بناوی علی حویس الخلیف وکی فرمانداری و ملیشیه هاتیه نامزد کرن و دیمهانه $10 بو هر خو بخشکی بینه پیشکش کرن. ده همان دمیده چافگانیان دیار کرن گو آرمان جاوا کرن آوه هزه اوه داوکی حشد شعبی یا عراقی آلیکاری رژیمی دشر رویده لنافچه انسینوری بکن و آماجه کرن گو تانها 400 کس تفلی حشد شعبی یا سوری بونه و اولناونده الدمخیه دنابرا بالفرخانیا باجار قامشلو اوریا نامنتویده پرورده یا لشکری دکن. جعالیه کی دم و چافگانی انگوتن گو ایرانی با آلیکاری رژیمی پریان بو هریما جزیره دشینه دارامان شیعی لور بلا بکه و اشکره کرن گو پیشتی حشد شعبی یا عراقی گهشتر سینور دست با آوا کرنا باسکه وی یه سوری بویه. الباجار حسکه گریانین لشکریین بسر رهبری خوسر و اندامکی پارتی دموکراتی کردستان سوریه پیدا کسی بنچاف کرن. جدران جه باجار حسکه ج اورینت نیوز را دیار کرن گوهزین لشکریین بسر رهبری خوسر و اندام پیدا کسی ریزان سلیمان لنیزی مالاوی گرتن و بنچاف کرن. بیگو تانها چارنویساوی ورا دیار کرن. تزانین گود دما داویدا هیزن بسر رهبری خوسر و گلک گرتن و بنچاو کرند در حق اندام انا کسدا پیگانین و هین به دهانجی د زندان وان دمانه. لباشور کردستان قنصل گشتی امریکای لهولیر پیشوازی شاندک انجمن اجتماعی کرد لسوریه انا کسکر لگوری داخیانی نونرتیا انا کسل لباشور کردستان قنصل گشتی امریکای کین گروس پیشوازی شاندکش انا کسی به سروکاتیا سروک انجمن ابراهیم برو اندام سرکردهیتیا گشتی سعود الملا و اندام کمیته پیوندی اندر و مصطفی سینوکر ده جوین ده لگوری داخیانی انا کسه بحثا آستانگین گو رژیم سوریه هروها پارتیه کتیا دموکراتیک پیده و گرتنا سیاست مدار چالکوان و روزنامه‌وانان و گرتنا نویزگهن وان جهلا چکدارن ویوه هروها انکسا آماجب ویکی کر گو پیده پشتگریا لشکری امریکای لدجی انکسا بکارتینا و ریل پیشی حمو کارو چالکین ویدگره
جهلا خواوا قنصل گشتی امریکای کین گروس آشکار کرد او وان کریارن پیدی به تندی رد کن او تکس کرد کار پیدی او پشتگیری وان جیا پگیرا دبن جاودیری که خورده او دازانین او کریارن پیدا دی راستی وزارت دروایی امریکی بکن. جبور وستاندنی سروی مجاری من هابری خوب ننویسگاه مال استانبول و جهدی سر کردی انکسا شلال گدو بمری ابریز شلال تبخیراتی و بلتنی امیج جوین دست بکن دچت کاری تشتن بهتر آگاهیم بهتر لسر جوین جمره بیش برز شلال دنگی مدبیزه برز شلال تدنگی مدبیزه انا امی حال بدن لجاره کدن برز بله تماشاوان جاره کدن امیل برز شلال وگرن آنها بولتنا ما بردوام لی پیشینا برکی لگل زحمتی روشا رمضانی لی کوبانی برینا آویل سر تاخک باجر هاتیا قد کرن